Si Gal Gadot dengan si Ziegler ni gaduh senyap-senyap dekat set. Sebab apa? Sebab si Ziegler tu tim tembikai and si Gal Gadot tu tim is not real. Sampaikan producer kena campur tangan untuk tegur si Ziegler ni. Si ada bodyguard 24 jam sebab ada ugutan membunuh. Si Ziegler ni pula mulut celupar pergi cakap pasal Trump. Support tu lah, support ni lah. Habis kena kecam. And Disney sendiri turun tangan untuk delete posting. Fans siap bakar merch Snow White. Disebabkan terlampau kecoh isu ni, tayangan perdana Snow White ni dijadikan kecil-kecilan. Sebab takut kena demo isu tentang tim tembikai, tim is not real and LGBT. Si Gal Gadot dengan Ziegler ni memang tak ada gambar dia mesra langsung. Even dekat-dekat pun tak ada. Mereka dah macam musuh ketat. Mana taknya si Gal Gadot tu kan dari tim is not real and si Ziegler tu kan dari tim tembikai. Disney si edit trailer untuk kurangkan muka Ziegler. Kenapa? Adakah sebab si Ziegler ni tim tembikai je dia nak kena kurangkan trailer muka dia? So si Ziegler ni masa keadaan lah kan? Tapi sebenarnya kontroversi ni lagi complicated. Korang rasa siapa yang patut kena sound? Disney? Ziegler? Atau penonton sendiri yang dah muak dengan propaganda LGBT ni? Hampa rasa macam mana? Cuba komen.